Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ada shakkenne mavegin wa Islam deenuga warabboda baaru wala anikaya gellum wa emmeha kandattakon duruwegen tiwunna. Algomennaki muslimu algomennaki Islam deenuga usul taka tabawa mihu algomenge faratu mujtamogole anikaya dere gellume meduveri vedana evves kame hoggennuwan. Misale gota dannawa kama waninama තෆාතුන් රක්කාතෙරි වෛරස්ත ෆෙතුරෙමුන්දා zamaanegga algon men rakkaateri wanjehe baifara kimbihiala iruga anemihaya ege undaguta fora hisaba baifara kandatten ebede magumacca algon menge bai befulun eba kulu jassawa hame gota aridafus fola eba haddawa nuwata tantanga faruga nuwata kommes tanegga ungula mikahala zaatuge bike hala needeve amalta algon menge bay madu bebe fulunge faratum fene mifada kandatta ki Islam deenuga mana kurifawa kanka nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani la darara wala dirara gellun deenu men adi gellun libigatum vesnuwe ima algon men huriha be fulun ves mifada kankama samal velewmaki war muhimuka